Fatalofa le mai bonga lo tatunu tatu filo I fole nei so fou le tautua ma le unanga masani I o tala o mena tutupu I Samoa. E mo mo tui tatu tala o le ua whaadia se pepo whamtalanga mai le whaaptonga o tupe le Utahs. Le tuina mai leo se whautuanga ma se tua lalo I le mamalu telo le atunu ina ia lava pea le ono sai. O lo ta oto lava le fuafuanga le malo e pe ona whaatawina ai sea. Mo company va lele mo le fa mo nga leo fe malanga inga o va lele ale atuno le fa madino se pepo fa mtlanga o lo o ta otopea I le fo fonga lea e pe ona fa ta tia mai le fa nga malo mai le amtanga o lana paia inga malana no fo inga le o tu ne le fo te inga le sa le no o mai anisi o fa ta tananga manisi fu inga ale fa tonga toi manisi o nanga ile ngata I tonu lava lo tatnu fa penisi o nanga I fa foto Samoa ile tulanga o company va lele ma o lo yai pele fo fonga mo le fa mawina lea o le fo fonga mai fa tonu wina lava o fa mawina ile tulanga I pe ona fa salawina I do le pepo fa mtalanga o Samoa o tangata anu o Samoa leo lo lalam fa mautu tonu Samoa nei leo lua o fa mawina wa simbia male to se la wa fe la fa seleni wa fa mawina e pei ona tu ila mai ele manutelo la tunu mo le te wina fa finga venga po sea mo le fa moi ai sa mo la ba lo lalam papa au ye tunu mau e pe ona ia tunu New Zealand America Australia male telo isi tunu o le Pasifika wa fa mawina e sidia male se la wa fe le tala le tupe o le wa fa mawina o te fa finga venga ina mo sea e tu sai male fa mo le malo male fa tonga le Utahs inisio tatu tala nala ngai fai pula fa le numero lua le fianga le tnu o Wayne so yalo le tau le ona toi fa foi o le tūlanga o Sosoni o le One Government Grant le masani ona whaasafua mo le mtanga ruenga wa onga lato te whaasoina ia onga e te tau ona tui whaafoi I le mtanga ruenga wa onga ona o leo wata oto le isi whainga fau o le whainga malo o le tu inatu leo le Sosoni I fono whaavai mo le whaasoina pita ia nei I le mai al saunanga a le fionga I le whaipule o le tumalo faleta numero 2 na sau no manino ai ia le fionga le minista wa onga le fionga ia ai ono Dr. Eleki Koroma e fa manino le mafuanga wa le ona sui fainga fa vai le malo ono ni lape sa tu lai mai e tu se mer seleni le sa fa mtu watu in ia unanga le tanga luenga onga mo le fa sa fua ina tu le ia onga mo la to Sosoni o sa wilinga nei o le nei tala Poi la ufionga. E le lei ma tele le process o lo fatino ina le officer tupi. E le ngata ilea o lo iai fo le posto masani wa uma ona ta tiere matanga luenga wa onga ina ia mfai ona la to fatino ina ia tulanga ia. E fai asi te le la ufionga. Oni tulanga wa avatu e nei tua ia por kalamene ia ai mesi fo e te tawan to e fast foi. Ili matanga luenga wa onga. Ina ia mawhai ona control. Le ngata control. Ai mawhai foi ua maasani le leiri matanga luenga wa onga. Ili tūlanga e tau ona whaatino ai fofuanga ia. Ia awane i toi o tūlanga le iai. Ili whaonga ina o tātou seneni. I la tau o lo pūlea ia whono whaavai. Ia ai mesea ia inga o umon whaatatia. Wa saunoa le sui malo fa pea a to fa foi le One Government Grant tonu matanga weno ha onga ona leila fa foina ai lese evidence mel na tele ya One Government Grants nga misuse nga misspend te mile sai sa fa sa yele the system why e foi nisi wa e foi tupe wa le loa wanga wia e foi tupe na ave isi pule a onga la wa ave fam sinonga o mela le ese evidence a ave ton tanga wanga onga na le fa foi na One Government Grant o le la ko fa le la o mai tupe fa foi e la foi e fon fa vai e le fa pra mata tatu va vai fa monisa foi non ko foi
e le ai ma se odi se tasi nga whai one government grants e le valu tau sanga o tua nai nei. Le ai ma se odi se tasi. Na o processes la wal matanga o gana sa whai. O lea la o mai nei tonu fon whawai. I tatu whawai. Le la monsa wha le whaonga inga tupe lea. Mai le whanutanga lava le pāle mene. Le tala no ina i luma le whanutanga le pāle mene le tulanga e peo na la ngā ai nisio pina ngalo. Le tulanga si tanga le o tau o pāsese. Ia o nanga i le ngā tau pasi wha pe fo i tulanga o taxi. E peo na sila fia le tulanga pisusu ia ima le si tia le tau o le sua u o le mafuanga fo i leo o le tuina mai ai. O se hitaru sanga. Ale asosia la foi pasi fa pe foi la foi ta vale la inti po taxi mo le si tanga u fai lo le te yo le tu o yo foi le di pare mia le sunga la le male tole we te pola te va on forces me ele o allo se ai le si la le malo mai ua mai a foi ona tu na tu ni se va nga mo le ta penaina o le fa mo se fa po le ne yo le ta o pasi ma taxi o uma fai le consultation le malo ia malato umane e fai alato pisinisi ia o uman fatu langa si tanga tau na fai o se si tanga waleva na tau na fai ai le fai sa mato felo i le masina te luai ia o uman fatu le LTA o e fai mil assessment ma fai lo le fatali le pika e mai le LTA ena mai lo le fatino o uman na talanoa ono le tulanga o ngale o tatou ye o tauni se fai fufuanga mo tatou ai o tali manino atu o le ufa nga solo e le tauna umal masina nei le o atu kapeneta pepa mo sitanga o pasi ma taxi el tatou tuno mananga fa lalo oi pe ona i foi ia le vai nga le France po lo pisa su e pasai nisi le mtanga vengo fatu anga mafainga vai pa lesa ave ai mo office city ma le tele o tau sanga nga lue o stangata finga venga sinia le malo o le o filia e avea ma pule city po le faulunga o le tonga po le vaenga o le ngausia de o loa a toa e male a wina atu i fafo po le fata wina atu le o loa i le whapupuina le same ia po le asosi lea o le whaaptongo i lantaua e ngausia o loa ma fata wina atu i atunu i fafo o le fionga ia Dr. Seu tawati e le tau silingia le tamali i lona tomai ma o le filifili ina ai o ia e i le to finga fou o le manatu o le asa saa i lona tomai a toi malona anga waa e tusai ma le tulanga wanga lue ai nei e maise ia o le tele o lona sila pia ma lona poto o le atamai i le tulanga lava e tau o loa le ngata le tutau whaatoanga e maise le tele o loa lewa filifili ai i le vaianga tonu la to te ngau sia le tele o loa ma awina atu whaata watu i maketi e tunu mau o le fionga seu le sa filifili e te wei nei lava i le mo se pai i ngai lua tolu tau sanga i le konkorate le sa nga lue ai o se ofisa sili o matanga duenga o whaatoanga ma whainga whaiva o lo ia umia nisi o whailonga maurunga mai nisi o universite le ngate dono Toretania whapea fo i ampani ma fiti o lo ia umia mai ai pena whau ina mai ai i nisi o whailonga maurunga ma le tātou tala mole e ese mai le whaunianga leo o whaamatuu mo le tumalo sa fata ona o le vaa su e le malo New Zealand le na ngoto i ngata i whale o le tumalo e wha miliona fo i se tasio se lani o le ua whaamatuu fo i ma iai tulanga o whaatala noanga o le atu i natu lea mo le tumalo si umu e le ngata o te ngata ia po le mamalu o le atunu o le na fia whamui mo le tulanga ngata i whale ai whapea fo i tulanga o businessi le fo ina fia lava ona o le fale tongu o le ngata i whale ina waliki mai tua le sua o le vaa le sa ngoto i ngata i whale o le tumalo sa fata ma ta fia antuai ma a fia antuai ma le vaenga tonu o le tumalo o le a fia anga po le tumalo si umu sa wili linga le na ioi le tala Pea se vai mea le 5 miliona. One tupu to be confirmed. Approximate around 4 point something million. Por tupe lana mai New Zealand, por tupe wakil tatu. O tupe mai whafo. Ngā nai pisinisi re ma whawhau tatou komiti e awi e le whamanianga. Nei vanga wai whai tourist.
ai e to be confirm la to ona ese la le whainga o le mea vaenga lea. O le whainga o le competition vaenga lea, e le vai la to i se tuwhi. A le la ave o i le kaku vaenga le STA. E manager koe le whaatino po le winga la ufa amtalanga i e peifo i o tūlanga le kilenga i kaku nga ia tupe kaku donuts ia au mea la fi whaale le i o lau ati nai. Ia la sau le mai lau invoice ia na pei mai la ia le ai whaatino ai le e se lan whainga o le compensation al vaenga na. Koe whawhonga tūlanga pēnā i tala o mena tupu i Samoa nei, ia tu tamai sisi whapoponga le asataya, so i fua mai a manui.